kuwa mbere ukwezi kwa kane itariki 11 2022 uyu ni umunsi w'101 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: ngiye kukugarurira amagara yawe kandi ngiye kugukiza inguma zawe. Yeremiya 30 ku murongo wa 17. Ngiye kukugarurira amagara yawe kandi ngiye kugukiza inguma zawe. Kadusome muri Yeremiya 30:17. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari barakwisiga icibwa bavuga ngo hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Hari ibihe wabayeho nta ukwitaho, warabaye igicibwa, bavuga ko wakubiswe, watawe, nta ukurebana impuhwe, nta ukurebana umunezero, abantu bose bagusuzugura, bakwanga, baguhindura ubusa. Umva nkubwire ngo Imana iravuze ngo ngiye kukugarurira amagara yawe. Ubuzima bwawe bugiye kugaruka, amagara yawe agiye kugaruka, imbaraga wabuze zigiye kugaruka, itoto n'amakakama yawe bigiye kugaruka, umunezero wari watakaje ugiye kugaruka, ngo kandi ngiye kugukiza inguma zawe. Habwa gukira izo nguma. Mana ndagushima kubw'amagara umugaruriye, umukije indwara, umukije ibibazo byose, umusubijemwo umunezero, umuriro umuhindamo ugiye, ugaruye mwami umunezero muri we, kandi umukije inguma ze zose. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze data ko wari wariswe igicibwa, bakavuga ko nta buturo umurimo, nta mahoro umuntu yamugendana yamugirana. Uyu munsi bihindutse, imvugo ihindutse, umukije inguma kandi umuganuriye amagara ye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nizeye ko byumvishe. Amen.